na pay attention TV ahwefo ne adofo nyina ye mo bibia good morning biemba attention TV eni die mo eni dedi kan ye danya eni dedi kan wo so pay attention TV so a mesre wa wo hwe yi a na wa like ya my wate na wasan so subscribe abaye channel no sesenia ne ekoso ma Ghana nsem atwaguo nyina won so wo benya bidi ebia to kotodwema won so nkoto esen anase ohabia enam Ghana no because intenten so na sese nyina ye nam a ye de boye bra eyezu eza me chiache mu nyina ba platform kese so me chia na mbedi kan be si na mbe chacho so abusiafo afọ anasa women organizing makasa ese menye amadu nsenka mekasa but ensem bi ayekoso no ho ye mu bi yenye a obi anim se yenye but the way you see a coming ye ho down no enipa bi nim de ba ye suban sitie ba me ye amadu nsenka menkasa o platform so because me dia me person me ye no maboa me ho se me ye enti ka menkasa o platform iso abusiafo monfo buoma ye kakra monfo buoma ye se ye ne eto abama ye branch fo no ye di buoma ho mo enti etwa se yesu ye di buoma mo regional women's organizers na regional women organizer di buama mo national women organizer ye nyina ayaka bom di buama ma ye ho sabi obi nya akwala o party ni nya obi adea ye nyina ye dea ene ya form se ye party adwuma edi enti ne beba se as a constituency women organizer me sanka me my appointment letter kurampo eye yetimi ma obi ensa free Accra free Kumase na ne sanka na appointment letter no de na me constituency be pay school feeding aye kopenda asan ya pe ba bi obeda wallahi bakere wallahi bakere a obesi mi constituency sa obenu aduane me pam chawo awie ya na me constituency ni nyina your friend say headmasters ni na school feeding wo omo ho no nyina me obi a number obi a so me e wo me number me wo ho ana your friend say headmaster ba ko frame me frame mo say ajia e de na ekoso me wo ha oba bia ba say yama ne letter so mbedun aduane me so oba ba no wo say wo ba bi ana me see you mate me ba ana wo so wa wie na wokọ na me say wo boa yama ne letter ho ane ma ne letter ana wo so letter no so no wo say letter no ma gloria ene sign ye ene de letter no ma no say omra me no school feed na me say sa okay mate ana me de me tu ka ana me kodru ya oni ho ana me je ne number me frɛ ya eye Vivian J na o hati film no Vivian J ani ama ne school a wo ba be noa Vivian J nya o ba nche me Vivian J nya o man nche o man na me no mo call campaign me ye campaign o me consultancy me hu Vivian J o ho makach na wo no Vivian J na mu se so yo ba wo mra se wo be ne nsa na wo de be no aduane ana nipa na wo be ma na be no aduane no o de nsasini ne beba Kumase me twitwa ne nsa nyina to agu mimi meli me na me kan he wa record me kasa send ya mama Gloria emfa me ho maka se me Vivian J yo ba wo mra me constituency ya se wo be no aduane me twitwa ne nsa nyina to agu na makodam me pe mo ka se ya jimi wo ho mo de ya adwuma wi a ya jimi fo ma mo monko na mo daka mu ayeye monko na mo sifia kase ayeye yenye nkurasefo nya jimifo ma mo saade bia na wiase me ka kire mo wiase yemfa nko ba bia de wo ye bia one day wo be ka wonsa agubu na wagya ho akọ de nipa da sane de wo ye bia wo be ka wonsa agubu na wagya ho akọ enu achi ma elon mo se mpanifo ni nim ho hwe me wo ho na elon frɛ me ye national deputy woman organizer semi why na ama me say 2 minutes say wonu wo mo ama obi free national free Accra ba ba no aduane me si metwitwa na me si oh yes mimi meli na me si metwitwa ni pakron sa to agu because me kwa campaign ma hu wo ho ani ma hu ni pakron so ho ni pakron woni constituency ba bi oto aba no onkwaje ni school feeding wo ho na me de me nkwa demonstration
mimi nkɔ demonstration bi sister media mimi wɔ me constituency hɔ kerebia wɔ so opɛ so ɔbɛno aduane no ombra ɔbɛba bɛto me action meri wɔ ase no mo dan duru wa dan banza mo ka se agimi wɔ ho mo ka se agimi yɛmfa yɛfunu nya adwuma ni yɛ de nkrɔfo ma apemfo ebi mu business agu ebi mu aware agu na de bia ma yɛ saa mo nkwa na mo daka isi mo yeye mo nkwa na mo sisi fia kɛse yeye yɛ nyina yɛ bia yeye ɛne yɛ 4 years pen yɛ betwa yɛ nyina yɛ bogu me show no na 4 years yɛ twa 4 years no pɛ ɛne yɛ betwa yɛ da mo nyina ase epientwa akra